sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Namnamaan yo ang nabasa mi amin dagita. Ket maaddaan tayon tumanen iti gundaway amang ibasa kadagiti kablaaw yo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Inyob ubing ko ti agdengdengeg kadagiti drama iti radyo. Ket pakaragsakak unay gapu tamangagan met itan dagitoy a drama ditoy YouTube. Adu a channel ti pagdengdengegak ket may satoy programam kadagiti pagaayat ko a dengdenggan. Awagan na kumalatan itinagan a Lawrence. Tubuak ti Isabela ngem agnanaed kami ita ditoy Benguet. Nakapagsurat akmet tapno inakman istoryaan tinagbalin apadas ko ang nagpamilya. Saan ko ang naigraduate ti kursok gapu ta idinapadas ko ti kinmita iti dakkel agatad ti kwarta, kinay kayat kon ti nagtrabaho. Ado dagiti naamamok nga engineer ken kontraktor dito'y Benguet, iso ang makaalala akmet iti sagkabasit a kontrata. Dito'y ko ang naamamo ni Shirley. Kalpasan ti dua atawan a panagayan ayat mi, nagkalaysa kami. Pinagadal ko agingga a nagturpos. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Nakagraduar kan bakit? Nakastrict ka pa yan iti trabaho. Panawon mo't siguro, tapno maadaan ta iti anak. Iti kasta. At damat makuna aliw-liwata. Nang runa no kastoy nga agawid ta manipod iti trabaho. Mano ayat ikayat mo nga anak, Lawrence? Ha? Uray talo lang bagay. Ang no dapan nakabalin na ka. Uray na inayunan ta. Anya? Nagadon ngay. Huston ti duwala kay. Anya? Kurang at idwa bagay. Nayunan ta. Apay, di mo amo tayo pagsasaw ako na damor, damerier. Ah? Ay na, imbag ano, si kati agsikog ta mabalin nga uray mano. Ah? Ay, Ay na, pampanunutek pa'y laang marigrigatan ako, Lawrence. Iso ahusto laang tidwa nga agbalin nga anak ta. Lakay. apay ka di ba kay? Anya nga tanong mga lata iti katulong ta ang mga awirkin ni Elijah. Ay katuna, mangbiro ka nga ron Itaam jay nagagat kin mapagtalakan. Wala kay, agdamaga kadagiti katrabahuan, bareng adam ang muda. Medyo marigatan na kami. Diyak kabailan apagigiddan ng ti trabaho dito'y balay, kan trabaho ki di opisina. Maawatan ka ba kay? Iso mo nugutak iti ko ng mga halata iti katulong ta. Iti kasta, masikaso mo't lang nga na imbag ti anak ta. Nay, apayan Shirley. Aldawan ngam nakailad kapay laeng dita. Apay awan trabaho maya. Sabado itananang. Ay aya. Sabado gayam ita. Kunaklaki din no Lunes. Ay sus, kumabaw kayo nanang. Wen nga rod Angam, apaya di ka pala bumangon ditagay. Kanay aldawan. Madi nga ron ti bagbagik nanang. Agsasaduta. Kasla maul-ulaw ka diyak mo. Diyak mauawatan tirik na. Kasla kayat ko ti maturong agmalmalom. Ay sos, saan nga tamas ikog ka man ang Shirley? Ha?
Tinasayaat, ingkalangan agpa-check up. Iti kasta, maamwam no anya day ta marikrik nam. Makatawan lang ni Elijah. Nga masikugak man ng Lawrence. Di mo't ko na maadluwati kaya't mong agbaling nga anak tabakay. Uwan, O, di isunday ta. when angam nagsarunoda mat launay, uray jay 5 atawan kumamat at igap na. Iti kasta, saan ta marigatan ang mga awir? Husto laeng bakit? Nasaysaya at kit di at inagsaro no. Iti kasta, maminsan ti pa nagaw-awir. Sa bagay ngam huston ti dwa Jakon kaya't nagsikog, Lawrence. Ha? Ay, depende bakit. Anya kahit ang muta. Amangan no, paraburan na tapay ti Diyos iti may katlaw. Alangan mo ta pagkitanta. Narabyan ka mo't anagawin, Shirley anak ko. Wala nang. Nag-overtime kami. Taado ti insangbot mi apapeles dagiti kliyente. Ay, ungayam. Sa dino ti ayan dagiti ubing. Nakaturog dan Pinaturog itayon ni Lanay. Ni Lawrence ngay. Saan ka di pa'y asim mangpat? Awampay mat. Kunakki din no isunti dimtang ang si kamo gayam. Ay, nangan ka ka din. Saan pa'y ngarod nanang? Mangan ka ka din, tay dasaran ka iti ka nam anak kaw. Sige man ngarod nanang. Agpala sa klabiit. Sige nga rod, sumarunukan to lang aruda ni Dya kusina. Uwan nanang. Sa tinong tinagapang bagay. Apa di ka nagawid idarabi. Kan apa di mo sungsungbatan dagiti awag gan text ko keng ka. Sa dinong ay tinagturugam. Kano pa'y anagbalin ka nga investigador, Lawrence? Ha? Ay, din ako ang disturbon. Kit-kitaam lang arudin nga agdardarasak. Nagadupay lang nga sa lutsod mo. Agdamdamang aklaang mo't bakal. Awan mo siguro ti dakas na. Sa dino tinagapak ko nam. Ay kat ija opisina. Sa dino pa'y kumangay. Nag-overtime kami. Nalobat ti cellphone ko. Iso asaan ka na sungbatan. O anya, ada reklamo am Lawrence? Ha? Ay, awan bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Ala, panawan kan ditoy. Si kanti makaamo amang kita kadagiti ubing. Sana bale taad damot nila ni. Sumra ka kon, iti trabaho. Masya nakidya manugang talakay. Ni ka di Lawrence, ti dakdakamatang bakit? Wan, Apayamasan ka kinkwana. nanggag ko ti pamay anti anak tamang sumba-sumbat ka ni Lawrence. Bugawan na pa'y nukwa. Ha? Pabaribar pa iti ikastana amang sungbat iti asawa na. Kat agdamdamag laang matpiman dya tao. Hindi. Kapay kaya kastamot tan. Saan mo na siguro akasta dyan anak ta? Ay, huwag nga rod Sad lang aday talakay. Kanayon pa'y amarabyan nga agawid. Ay, tinamag mo kumaano sa dino ti papapanan na bagay. Kuna naman nag-overtime ka no. Amangan mo no, pudno nga agong overtime lang. Jak laam mo lakay. Agam no jak agbidot. Kaslada na angot ko ide nga agat arak. Ay, amangan no, napandamot naghapi-hapi ka nagiti katrabakwan da, bakit? Wan ngam iso ko ma at ibagana. Kayat ko asawan, ibagana ko matipod no. San amasapol nga agulbod. Ay, kasaritam to dyan anak ta, bakit? Magbagaam to ni Sir Leg. Nasayat mo ta si Mang Pagkan, Shirley. Abay, adda ka di bagama. Lawrence, Ha? Nabartag ka. awan bibiyang mo. Shirley. Di nagbibiyangan ta saan ka mat apakibibiyangan. Nawatam, Hala. Sumra ka niti silid ta. Iti kas tam makainanakan. Umay ka ta si bahin ka. Ay, batanak, Lawrence. Kabalak, di ba? Kabailam ko na.
Ngam danda ni matumba ka mo't amag na. Tulungan kan. Saanan gunak man? Kabalak, di ba, gunak lang arudan. Talaga di nasumbatan ti awag ko. Agriring lang ti cellphone na. Sa di nung atantayan ta sawak. Rabi na. Sapay sangit ti inauding anak mi. Yung baglagan. Tasaan pa nag-awin ni nanang. Hawagak manan. Barang sumbatan na matan. Musto na napukwan. Matulog ka. Ta sigurado apaawidan ni Mamem. Paglaki tintagdan ni nanang na mga awin iti anak mi. Wan. Nabartag ka manan. Nanya ko mait na. Anayan mo tinakasta. Apay, ada ka di parikot mo, ha? Anya ngay gumati amom. Kat awan mat adal mo. Shirley. Ala, ang lisi kay tidalan ko tamag na. Lisi! Agsarita taman pa'y. Sakbay arumwarta bakit? Anya ko matipagsaritaan ta, Lawrence. Apay mo tinakasta ka, Shirley. Kalahat mo tanti pa nagbaliw mo. Saan ka matasigo na kasta, ah? Apay, anda ka di basol ko. Anda ka di inaramid ko at di mo nagustuhan. Ibagam ko ma. Iti kasta, amok mati aramidag. Saan akasta mapan kakit din agbarbartak dita. Apay, nasaktan ka, iti imbagak idirabikan ka. Ha? Pudno matsan ka di? Awan adal mo. Iso adi mo nga rod maawatan no anyaman ti pagdaldalanak ita. Amom lang arudan. Ngam ulit-ulitan pa ilang. Amom ka di. No kasano ka masaksangitan ni ti kasta pa nagsasaom kanyak. Manipod na gamamuta. Amumon ngawan nalpas ko. Ngam kinayat nakbatlata. Gaputa nakaadal kan. Isitir mo mat kanya akong ti kinawan adal ko. Apay, Shirley. Andala unay tinagpasulak ka. Taapay akasta ka baten. Apay! Apay, kastoy. Apay, kastoy mo din. Pinagbampanagan ti binukil ko, pamilya. Nagsakit. Nagsakit gayam. Ti mabagaan itawan adal na. Nangruna. No ti asawa mamismo ti mangibagakin ka. Ti asawa masigod. Anak kasing-singpat. Pinaadal. Ken inig kami tinasaya at trabaho. Tibang iparupang awan adal mo. Whenever I am discouraged, Nagsakit. she knows just what to do. Anya ngay nga ron. Ano saka? Tay sumat tipod no. She knows Uminom makiting, uminom. Itas na. Makalipat akmat. Nga uray da pagbitla nga kanito. Oh, how can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. ni manang mo, Shirley. Simangpot ka din. Awan pa'y matmanaw. Kasta ka di. Dagitubing. Sa din ta enda. Itay da pa'y nakaturog manaw. Nagandamot lang ka di. Sakbayan na turog ta. Ay, wen manaw. Sige. Ingkamot maturugan.
Siya kung timanguray ka ni manang mo. Sige, manaw. Parbangonin. Nga mo na pailahan kasawak. Una yan, ti kastoy. Ay na, nasaysayat matlaang no isudan nga gastawa ti kasarita yun, nana. Jak ngamin kayat ti makibiyang. Narigatan. Baka ibagadan tupay at chismusa ak. Mawatan ka matkit de balasang ko. Sana balay, takasaritak to da Shirley ka ni Lawrence. Nana, dayta ti kasayatan nga ramidan yaw. Mas daawak nga ron, takanayon damatan nga gapa. Saan damat asigo da kasta? Ay, daytamat nga ron ti pagsidsid daawak lani. Awan mat makitak aparikot ka ni Lawrence. Ta responsable mat kas ama kan asawa. Ti matan anak ko tinagbalin nga irresponsable. Dinansamatan ar-aramidan ti pagrebengan na kas ina kan asawa. Saanan amay parban ti kas jay nga ar-aramidan na. Ay nakunayon, nana. Atiw na paikit din ni Manong Lawrence. Kanayon ang mabartag nga agawid. At dapay dagiti rabi asaan nga agawid. Ay, unay matlakit din nga agpayso dyan anak ko. Bagaan naktuman nga rod, inton sumangpet ni Shirley balasang ko. Takasaritak man itinalapat. Wen, nana! Oh, Lawrence. Ada yung manan tinakaiturungan ti matang mo. Apay, ada ka ti parekot mo. Ay, ko, boss. Awan. Ang dala pang panunutek. Sigurado ka? Uwan, boss. Natlaw ko ti kinalitay mo. Kadagi tinapalpalabas ngal daw. Boss William. Ibagam lang, lumay pa pa ti trabaho na ita. Parang makatulog ak. Saan, boss? Awan pa kayo naigan di trabaho, iti ko nakapampanunutek. Okay. Mawat akong Lawrence. Mapantayo man kit di aghapi-hapin ton malam. Iti kasta, marelax mo man ti panunod mo. Narigat mo no puro ka trabaho. Boss, Nanyaman da ita pagdaldala na mita. But check, masulbar tumat lang, Lawrence. Lawrence, baraw. ne. Da kayo gayam, nanang. Siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo iti kasjay nga arabidan ni Shirley. Pinadas kumatakin na sarita. Agam, di namat ibaga ti makagapo. No apay akala at latan na nagbaliw. Awan tirong bang ikitiwan nyo iti pasensya, nanang. Di kayo magdanagan. Tawan mo ti plano ka mangisina kini Shirley. Lawrence Barok. Diyak kahit nga agapa kami kini Shirley, nanang. Iso diyak lata nagtag-tagari, nanang. Aramidan na latan di kay kayat na. Ay ayak lang ti bagi, nanang. Amo, nga ibain na nga asawa. Sabali talaga, ti maramidan ti kwarta. Professional pimanen ni Shirley. Idento ta siya katawan na kadala. Nanang, may saklang a construction worker. Karpentero. Nababang klase ti kontraktor. Babaw na nila ang tagiti engineer. Lawrence. Diyak mat kati mapapalaw ni Shirley. Nanang, mawatag man. Iso na lang ta, nagsakit ti kasya kararabidan na kanya. Iparupa naman lakit din. Ngawan na kadalak. Nagsakit na lang. Ala, bayam takasaritak tumanan ni Shirley Barok.
Barang ibagana, no anya ti makagapaw, no apay akastoy meten ti mapaspasamak. Sige, anak. Katsapay ko ma. Tay bagana ka na kayo. Etikas na. Hamukmat ramidek. Nagringat kami hindi kasto yung sitwasyon may ita. Diyaga mo. Ladya ti bati. Anaramid ko. Tapayakas niya matan ti asawa. Diyaga ko na mo. Ladya ti panunutig. Nanang. Ar-aramidak mat amin akabaalak tapno agsubli iti sigud tilangan-langan mi nga agasawa. Nga maginggay ta, ket awan payla ang nagbaliwan ti amin. Uray mamin anok adamagan no anya ti parikot, awan met ibaga ti asawak. Madandanaganak, ngamin dumakdakkelan dagiti anak mi. Ket madlaw ko at talaga asabalin ti garaw na. Kanayon amarabian, pasaray na bartek pay no sumangpet, no daduma saan pay kit din nga agawid. Awan mo ti amok amadi nga inaramid ko, ngamjak amo no apay akastoy meten tinagtungpalan ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa, ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Lawrence. Ken ka pagayam, Lawrence. Inulit-ulit ko abinasa to'y surat mo, ngem awan met ti makitak arason tapno agbaliw ti asawam. Inayat, inpateg, pinagadal ken tinungpal mo met amin ti kayat na. Ti agasawa ket rebeng nalaeng agtinulong iti rigat man ken namay, saan ket nga agkinnumpitensya. No ti panagkunam ket inaramid mo aminan a pamuspusan tapno agsublilaang iti sigod ti panagdanlayo, ngem talaga adi nakapaylaang kasarita iti nasayaat, wenno saan paylaang nga agbaliw, panagkunak ket sabalin a banag dayta. Masapol a respetom metten ti bagim pagayam ko. I-prioritize mo dagiti anak yo. No masapol nga agpa-advise ka kadagiti masaknan, aramidem. Alakastan pagayam, Lawrence, ket pagyamanak unay ti ingka panangibiglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.